Mümkün. Bişkek'tin çak ortasında, Köl'dün çak ortasında, Жалал-Абадтың çak ortasında turgan yerler öte kımbat bolor. Bırak buna granisada turgan 1 metr yerimiz alardan 100 есе kımbat. Egerde uşu 1 metr yerimizni korgay albasak, 1 metr yerimizni karmap tura albasak, anda biz hiç kaçan hurmatlı tuğanlar, oşol jakta kımbat balуу жерlerimizni karmap kala albayбыз. Men dagы bir жол sizlerge ыраазычылыгымды bildiremin. Rahmatımды aytamın. Siler mını yerde korup turgan огород bul silerдің огородуңар эмес. Siler uşul menen meni korup turasыңар. Siler uşul menen meni Kırgız elimdi korup turasыңar. Kırgızstanımыздың bardıq жерlerini korup turasыңar. Oşonda hurmatlı tuğandar, hurmatlı eli jurtum. Uşul jer, mına bir karış jer. Uşunun bardığı bul jerdagi meniki. Bul jerdagi meniki. Bul жерди ketirsek anda menin de uyum ketip kalışı mümkün. Bul жерди ketirsek anda menin de mekenim ketip kalışı mümkün. Oşonduktan men ızıldap sizler aldığınızda kelip oturamın. Uşunuңардан жазбагыла. Biz sizler üçün Kuda kalasa tirek bolobuz. Biz sizler üçün kuvat bolobuz. Biz sizler üçün kolumuzdan kelgen bardıq hareketimizi jumşaybız. Hurmatlı apa, hurmatlı ata, silerden mındap үйүбүз üşüntüp monday bolup kaldı degenge hiç kıjat bolboңуздар. Kuda kalsa үйдү zınkıytıp turguzabız orduna. Үйдүн için керектүү нерсенин баарына толтурабыз. Мына мен силерге söz беремин. Анан кийин как положено ушул жерде жаштай калып жашайбыз. 1 метр жерге жылбайбыз. Эми мен колуман келген аракетимди кылып, өзүмө колуман келген аракетимди алып келдим. Ушул нерсе болгондон кийин эле эки адам мага чыгып айтты. Биze жардам берейли депчи. 100 000 сом акчаны Равшан Сабиров деген мурдагы депутатыбыз, Кыргызстандагы тажик диаспорасынын президенти берди. Ошол Batkendік туғандарыбызға айтып қойыңыздар. Биздин тажик туғандарыбыздан ушундай бейбаштар чыгып, анча-мынча ушундай кылып койсо, бизден капа болбосун, кечирип койсун бизди. Биз Куда кааласа өзүбүздүн мекендештер менен биргебиз. Тажик эли менен Кыргыз эли ар дайым бир туган болуп келет. Биз душман эмеспиз. Ушуну жеткизип коюңуздар деп суранып, 100 000 акчаны ошо киши берди. Анан сырткары Ахмат Келдибеков деген жигитиңиз бар. Ахмат Келдибеков өзү алыста жүрсө дагы мага телефон чалып, ушул мен атымдан жардамды жеткизип койчу деп, ал киши 100 000 сом акча берди. Анан кийин анча-мынча элдерден топтолгон бир аз майда чүйдө акчалар бар. Аны ким өзү берет? Мына Өткүрбек өзү берет аны. Андан сырткары мен өзүмдүн атымдан, өзүмдүн үй бүлөмдүн атынан 100 000 сом акча коштум. Андан сырткары, урматтуу туугандар, мен ушуга барам дегенде, мына азыр эле келетканымда, жолдо келетканымда дагы менин кызым чыгып айтты. Мен үй бүлөбүз менен биз ушундайбыз. Биз жанагы ушундай бир аз мекенчил тарбияланып калганбыз. Үй бүлөбүз менен ушундайбыз. Кичине эле бир жерде бир нерсе болсо эле, жаш балдарым дагы, аялым дагы, балдарым дагы бардыгыбыз эле ушундай болуп турабыз. Анан ошо балдарымдын атынан балдарым өздөрү чогултушуп, ата биздин атыбыздан деп туруп, алар да 100 000 сом акча топтоп беришти. Менин 3 уул, 2 кызым бар. 2 уул, 1 кызым чоң болуп үй бүлөлөрү бар. Ошолор топтоп, кичинекей үкөлөрүн дагы сиңдисин да кошуп туруп, ошон коюп кошуп беришти. Ошентип, мына мен азыр силерге мына 400 000 сом акчаны алып келдим. 400 000 сом акча. Ата, мына сизге. Мына азырынча биздин алып келген жардамыбыз. Эми
Bul jardamımız bunu men toktop kalbay. Dağı kelemin men üy bütküşe dağı kelemin. Dağı jardamdарды alып kelemin çogultup. Bирок урматтуу туугандар, бул акча, дүнүйө эң башкысы эмес. Бул адамдын турмушунда дагы, жашообузда дагы, акыретте дагы бул башкысы эмес. Эң башкысы урматтуу туугандар, бул биздин элибизге, жерибизге, мекенибизге кылган өзүбүздүн мамилебиз. Мамилебиз. Силер ушул жерде тырышып, мекенди коргойм деп, жеримди коргойм деп турасыңар, biz ушунуңарды силерди сүйөбүз. Ушунуңарда силерди жакшы көрөбүз. Ошон үчүн биз бул жерге кайра кайтып келебиз. Жалгыз эмессиңер. Силер жалгыз эмессиңер. Биз границада жалгыз калып калдык. Границада өзүбүз калып калдык, анан эч ким жок, мынтип калдык дебегиле. Бүт Кыргызстан 6 миллион кыргыз эли силер менен чогуу. Бул ушул арыктын нар жак бетиндеги элдер, булар биздин душмандарыбыз эмес. Да, душмандарыбыз эмес. Булар биздин коңшуларыбыз. Бирок арасында бираз баягы ээн-баш, бейбаш, акылы жок адамдар болот. Эгер биз буларга дос катары, тууган катары мамиле кылабыз. Биздин тууганчылыгыбызды, достугубузду, жумшактыгыбызды коркоктук катары кабыл албаш керек буларчы. Коркоктук катары кабыл албаш керек. Биз эч качан коркпойбуз, биз эч качан жалтанбайбыз. Бирок коңшуларыбызды тууган катары кабыл алабыз биз. Дос катары кабыл алабыз. Мына ушунушулар түшүнсүн. А эгерде достчулукту түшүнбөсө, тууганчылыкты түшүнбөсө, бизди душман катары көрө турган болсо, анда ошого жараша жоогун алышат. Жоогун алышат. Биз каерде жүрбөйлү? Жалал-Абадта жүрөбүзбү? Бишкекте жүрөбүзбү? Ошто, Көлдө жүрөбүзбү? Каерде болсо дагы келип туруп душмандык мамиле кылса, ошого жараша жообун берген күчүбүз дагы, акылыбыз дагы, мүмкүнчүлүгүбүз дагы жетет. Biz sizlerden bir musulman kalıkpız. Bizge uşunday mamile kılgıla. Bizge tuğanca mamile kılgıla. Men tuğanım dep durup, şu tuğanыңды katip jaman ıra görösün. Benim bul tuğanım, men bul bir dindegi adamмын dep mamile kılgıla dep bularga biz jakşınaka түшүндүрүп суранып айтабыз. Анан булар келип эле мына ушул bir үйүбүздү өрттөп коюп, же болбосо bir балабызга катуу сөз сүйлөп коюп, анан кийин биз ушул кыйын болуп кеттик дегенден алыс болуш керек. Andan biz korkup kalbayız. Andan biz çöküp kalbayız. Gerek olsa bir üyün orduna 10 üy kurabız. 10 üydün orduna 100 üy kurabız. Birok bir karış yerimizni biröge bermeybiz. Bul bizdin atuulduk jürögüzdöki mildetimiz. Bul bizdin atuulduk jürögüzdöki mildetimiz. Bu yerlerden ben 5 kolay bilemem. Milletlerin bizden alırgı büyük çatı Slavya ketmata. Slavya. Niye bunlar? Bu yer satılanda oylayayım ben. Bu yer asfalttan satılıp etlep tepte betleri beri vata degen oylar var. Niye bir geçmiş Kresla'da oturan dolar böyle kelime Kerse bana o yerde ötkül bergende ayın sakalı degen var. Öde diye alıp köp işte bilgen yer tanıganlar var. Şularda çakılıp bilgen makullaştırıp bir ekmalarla. Vuracandı, anda yemek. Her gün gelip onu şu ağırselerdeki devletlerin bir tek kalktılar. Aslında yer bilmeyip mi? Bu bende ne gibi Taciklerinin oyu Kanal'ın aslını ele alış. Strateji var. Bir Kırgız şundan bir interesli yerleşendir. Kanal'ı kurduk.
Tacik'in bir tiyin akı yok bunda. Neden biz buna su veriyoruz? Verip duruyoruz da. Abi vergenimizin üstüne daha yaş sınavı da alıp kanalın eşeğinin için yedeyiz. Degen oydu adamlar. Bardığımız açık dağını aytalamız. Bu yer bizdeki, Kırgızlardaki. Bu yerde biz hiç kimge berbeyimiz, gene bu yerde biz yaşayımız. Oşun için toluk biz hareketimiz kılavuz ata. Bana ben şunu aytkanı geldi. Kuda kalasa. Biz Kırgızstanlıklar bardığımız uşul yerde korgoyumuz. Uşunu bardığı bilsin. Buna Tacikler, tuğandarımız, bizi komşularımız. Korkutup koysa kaç ketip kalat eken, bulardı jıldırıp koysak bolat eken, anday bolboydu. Bunlar kereçekse ömrülük, olsa körürlük. Vadani vardı deli vatat, acı vatatı, iç yüzünde kılınma yatattı. İç yüzünde yok var vatat. Bana şurada soğan, konkret bir şey soğan, dijitlerinden bir çalacak dediğin oyun var. Hazır ata siz uşutup aytsanız, men dağın Kırgızstanın içinde de bardı dostlarımız, düşmanlarım dardı. Sayasatta dağın uşu men jakındatpasak, uşu bala jakında bir kelip bir kızmatта, mamleket kızmatта oturup kalbasa eken, bul kelse barыбыз жок кылат деп ар түрдүү аракеттерди кылып мени жакындатпаган көп күчтөр бар. Алар мына сиздин сөзүңүздү угат дагы эрте. Муналар айтат. Угат дагы. Бул ташыйып айырга барып деп агитация кылып келиптир деп айтышы мүмкүн. Андай эмес. Дагы бир жолу айтайын. Мен элим деп, жерим деп, ушул жердеги 1 метр жериме күйгөн үчүн келдим. Kuysa kelsin, deputatların bağırı kelsin o şerge. Kelsin bu nereye? Gerek mi? Minister kelip alıp bu nerede platka koyup alıp jatsın. Duşanbe'de Tacikler düşünsün. Kırgızlı ministeri kelip bu nerede platka koyup jatat. Bular ölüm berbeydi. Ölüp kalışı mümkün, biroq jerim berbeydi. Dep düşünüş gerek alar. Mına oşonu kılsın, premier minister kelsin, deputatlar kelsin bardığı. Gerek mi? Mamleketin başçısı kelsin. Mına oşondo bardığı düşünöt bilet. Oşolarda ülgü alsa eken dep men kelip oturamın. Emese men dele bir önüge berip jönötüp koyup apar berip kegile dep ora olup öyle otursam bolmok ata. Tacikler atı atsa. Vay orada. Tacik atı atsa. Bir kırgızlı at degen kamanda yok. At senen degen. Nabarot bizim yön jirgen bunda deli var. Jaksın baldardan töltölünü aparıp 6 ay oldu. Kamak boşalt boşalt. Hiç bilen tayını yok. Bu kanday akmakçılık, kanday büyülük bu. Ben misal için 45 yıl üçünce komünist olup yürüdüm. Bunday nerseni kırgınım yok öyle. Kanım yok öyle. Şol kaydigerlik bizi kesip otattı. Ova, bunun ne degen neresi? Kaydigerlik bizi kesip otattı. Dört balanın cirilmeden açık bebekleri var. Cegenge misal için çok bastırlarda aparıp kamak koydular. Kamaganda batkenge kamavay, kırılgıyağa aparıp kamak. Barıp görüşü kıyım olsun. Kırılmay kalsın. Nazahat hukmasın. Aytmasın. Degen nani da. Oy tova. Bunun ne degen nerse. Biz şu dereceye geldik burada. Narazılık bizim birlik şuna yettik mi? Hep açtım kere. Turu jigitler. Toru. Ne degen akmakçılar. Taşıyıp kovakşağından bizden bir cigirine bottuzu gerek. Şunday adamlar köveyse, kuda kalasa onu da bildik. Mamleket kızmatta turup, men ağ işteyim, men uğurdavayım, men el üçün, yer üçün canımды berem dep aytkan sözdөн korkup oturuşat. Bu öte jaman nerse de. Bu öte jaman nerse. Oşon üçün Kudayım buyursa biz en başka işengenimiz Müslüman, alhamdülillah Müslüman bolgondan keyin Allah Taala'bız. Allah Taala'm uşu bizi komşularga insap bersin. Bizge güç kuvvet versin. Bizdin jürögübüzdögü, mına jürögübüzdögü meken degen, el, jer degen otubuzdu hiç kaçan öçürбөсүн Kudayım. Oşonda bari jakşı bolot.